पाउचेदे यमफम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे नो टू हिजाब येस टू यूनिफॉर्म हाइबा गोविंदास की ट्विटर स्टेटमेंट सेंगदोक्त्रबदी बीजेपी बोयकॉट तौरलोय हाइनिंगाय लेते अमाक्सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीबा मियोइबा अमगी फंडामेंटल राइट्स की मनुंग चना पांगल नुबिसिन हिजाब सेटपा सिजो अमने मजदा बिष्णुपुर केंद्र की बीजेपी मेरे पोयरबा गोविंदास कोंथौजन अमागी ट्विटर अकाउंट दा नो टू हिजाब येस टू यूनिफॉर्म हाइबा स्टेटमेंट थागलगलिबा असि अथोबदा सेंगदोरक्तबा ताराबदी मणिपुर की पांगल ताबा मफम द बीजेपी की वोट फंगलोय मणिपुर पांगल सिंह के सेंटीमेंट सोकबा याबा मरमना मणिपुर पांगल सिंहना बीजेपी पोई को तोरकलोय हाइनिंगाय लेते एंड ऑल मणिपुर मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट यूनियन अमागसुगी वुमेन सेक्रेटरी मकंगमेम नाज बानुना फोंदोरगले मुस्लिम नपीसिन सिनबा ना धर्म की ओइबा फिजोल हिजाब अथिंग थबलपगी मयोक्ता ngasi अमागसुना जानिंग द वोट पोइना मिनिथोंग हाता द प्रोटेस्ट रैली चथाखरे ngasi के रैली अदु कंडेम ऑन गोविंदास सिंह ट्विटर स्टेटमेंट Hijab is our right, hijab is our dignity habna chingba kholau ke lauke rally du da nasbanu na makhatana phongdo ki bada laiba ke sakhot bagi matang di yenge hydra govindas na nabi ke pese saksa yengsile ba kari gino politics niyam sumna tawbiu divide and rule policy sinaraga manipur to kai tana na basin bi gano aige ngasi ke rally adu da mari leina na awak su ke advisor khulaibam orukser chaudhuri na phongdo ki bada ngasi mak india da musalman nupi khunaibo सिंगरक बसी ख्वाइदगी लेबक थीबने आइकोगी फी मसेट अमा कोक द खुमलग चलिबा असि आइकोई क्राइम तौब नते आरएसएस की कांगबु खराना तौरगलिबा थोंग जानिंगदे आइकोई इसाना इसागी ओबा फिजर चकचादा चेक्सिना चचबा असिदा यारोई हाइना थिंगलगलिबा असि कंडेम तवी आइगे ngasi phawda islamic luna kanagumbagi dharmada akaiba figidri akoigi hijab na baram orga ayat pamadi akaiba amada piba leite manipur da laijariba muslim no pising na chatpada apan batawbirakano रीजन अमबो रेस्पेक्ट तौरग चलिबा असिदा मरिंग मरांगबा कल्चर अमा मणिपुर दे जरुक अनबा वाटोन तौबिरकनु आइना फोंदोरपगा लोइनना तारागनि थोइसुबो मणिपुर असेंबली बिखल द बिष्णुपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा इलेक्शन थेंगना गदुरबा गोविंदास कोंथौजम द ट्विटर दा हाइखिबा स्टेटमेंट अतुबो मतबता सेंगदोपिरगो आइना भानबा खाताके अतोप पाउ अमदना नागालैंड ऑफ वर्जन लेतबा इंडिया की अहनबा स्टेट ओइरे नागालैंड स्टेट असेंबली द ऑफ वर्जन ओइन लेरंबा नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ के लेजिस्लेचर वाईएम योलो कोन्याक जुमसागे चनमिता मिनिस्टर ओइना वासगलो की बदकी नागालैंड इंडिया की ऑन ऑफ वर्स लेतबा अहनबा स्टेट ओइरे रूलिंग अमसों ऑफ वर्सन पार्टी अमतोइना पंसिननबगी वफम थामंगा सुमना खनरकलब मतों थबक ओइना पांगथोपा ngamखिबगा लोइना सांतर अमसों नागा लारहौबा सिंगा वरी सानरिबा अदुगी चपचाबा वारोइचन अम प्रकबदा हेना खुमांग चौसिनरबा मियंग थामले आसाम अमसों नागालैंड की गवर्नर जगदीश मोखिना वाईएम योलो कोन्यापो कोहिमा द लेबा राज भवन द ऑफिस पाइबा अमसों अरोन बंगापगी वसक लौखे लेगाक पाइबा नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फ्रंट एनडीपीपी की फॉरेस्ट मिनिस्टर होइना थौ पुरंबा सीएम चांगकुम सिंह लिसिंगनी कुन की अक्टोबर थादा लेखिदबदगी मिनिस्टर की फम अम हांगदोना लाखेबने मामांग सही के सेप्टेम्बर थादगी नागालैंड स्टेट असेंबली द एनपीएफ ना मतंगारबा ऑपोजिशन पार्टी ओना लेरखेबने लेंगाक पारिबा एनडीपीपी ना भारतीय जनता पार्टी अमसुंग डेंबेंडन एमएलए अनिपुलक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस सेमखिबनी एनपीएफ की लेजिस्लेचर अमलेंगा कदुगी मिनिस्टर ओइना वासक लौखिबगा लोइना एनपीएफ लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबा टीआर जेलियांग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की चेयरमैन ओइना थौबोखरे हानादि फमदु नाइफ्यू रेउना पुरंबने नागालैंड लेंगा की वांगलोय अमसुंग पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर नाइवक रोनुना हाई टीआर जेलियांग कैबिनेट मिनिस्टर अमगी थाकता लेगने सेडेमफु लेबा असेंबली अदुदा एनडीपीपी की एमएलए कुनगमाथोय एनपीएफ की कुनमा बीजेपी की तारागनिथोय अमसुंग इंडिपेंडेंट एमएलए अनि लेरे अतोप पाउ अमदना एक्सकेवेटर द ग्रेनेड यावरमले सेनापति डिस्ट्रिक्ट की कमालुंग अमसुंग पुंगतोलुंग खुल अनि की मरक्ता थंबा एक्सकेवेटर अमदा हैंड ग्रेनेड अमा यावरमले आइरे थाउदोगदु मरामपी इस्तगी किलोमीटर निफोगनी थोरुम लापा लंबी की मफम अमदा थोकीबने बोम अदु ngarang nubidang pung tararum tarakpada इम्फालदगी बोम डिस्पोजल स्कोर लागलग लौकटख्रे आइरे काक्चिंग एसी की मियोई अमम थबक पीगने अनिसुब फेज द मिखल पांगथोकदोरिबा काक्चिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ngasi अरोइबा मिरेप से पिसिनबा नुमिता एसीएस द जेडीयू की मिरेप ओइननबगीदमक मिरेप से पिसुलरबा मतुंगदा नावरेम नबसंद्रन करिगुंबा पांगथोकदोरबा मिखल असिदा भागना लेबक फादुर माय पागलाबदे काक्चिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियामता थबकमम पीबा सेटमेट लोन फागदन बगल लोइनना लेगांगना पीबा अना लायेंग थांगनबा इसिंगना सिंगबसिंग आथो मतमदा मियामदा फांगनना बहोनागनी आइगे काक्चिंग असि औके बसाही निफुरोमगी मयादा डेवलपमेंट तौद्रे मासिदा मरम ओरद्र मणिपुर की वैना अनिसुबदा लेरंबा काक्चिंग असि
Hauji state asigi apunba assembly constituency humpogi manungda khwaidagi mamaida leire. Adu mahana mikal da mai paklabadi amukana khwaidagi makol thamna bahona gani aike. Amarom da AC asida BJP ki mirep oidiba Yangkhom Surchandra phangdokibada mikal asida mahana mai paklabadi Manipur da leiriba thaba phangdreba nahasing thaba phanganaba thawrang paikhat kani amusung lamdam asi self Sastan wedi hingba ngamnanaba thawrang paikhanaba hona gani aike. Aduga Kaksing Assembly constituency ki wenadi masida leiriba sothaba khungangsing amadi minority ki sotharaba mafamsing oiriba sora irengban palerna singbagi fibamsing phaganaba yanba miyang thamgane. Kaksing city bu hena masak thokwa am ohanaba su hona gane. BJP di mirip oiriba asigi matang damang wada hangkiba wangi pakhom damhangna hai. Ana yoromba Congress party asing asidi center amadi state animakta mami samlaklaba amasung iraknaraba party amane. Ahong baibasi aikona thingba ngamloi masidi national process ne. Masidi national process ni chawkhatpa ma furake arbadi ahong basi yawba tabani arada lagliba mikhala si tawkan ingde bathodok sing thoktanaba ingna chingna pangthongnaba punaban hona minarasi ana pangdoke. Loinana wabagai assembly constituency da BJP ke mere poriba Dr. Usam Daben nasu ngasi mhaki mirep je pisalaba mathong pawmi sina phangdokibada BJP na lusing balaingak asina sahi manga asida puraki pasakot paseng. Ahong bakia uraga miyamna mikal asida BJP bo soitana sawanara kane. BJP ki merep nifu ki mathakta mai paglakani haradra pangthokadoriba mikhala sidam hat mai paglaklabadi sothadun leiraba wapagai assembly constituency ase miyamna pamba mahu aduda development porangna bahonagadi aina phangdoke. Atopa editorial ki kalam amadana lenga kasina national highway forward ningthina ngaksen bangamdriba karigino Manipur ga India ki mapung oipal lamdam singga samnariba ase national highway 2 Imphal Dimapur lambi amade national highway number 37 Imphal Jiribam lambi ani asina Manipur ki waina India ki mapung lamdam ga samnanaba ising lambi leite nongta ki lambi asida senjau fiber mioi khujo khradana satok chasin tawbadani aduba khwaidi ki maru erba Manipur miyam ki lifeline wariba national highway ani asi forward India lengak amadi Manipur lengak ani nangak sen bangam driba asi karigino haiba asobo wang malakle matang asi India lengak na Manipur de yang leba miyang asi atombi ki masada yengba miyang adura ana lamdam asi ki miyam da pawalle malem ki lebak sing ki manung da khwaidi ki mising jamba lebak asi China ki mathang da India ni aduna India na khwaidi ki khongwi lanmi masing jambu oina malem ki lebak sing ki marakta ani subudha lairibane asigum bai India ki oina masing jamna lairiba lanmi sing asi sinaduna Manipur ga India ga samnariba national highway ani ajisibawba ningthina ngaksen bagi thabak tawbide Manipur lengak na national highway protection force thambina ba India lengak ta hajaraba sunga sibawba thabak hoin on thokpa ngamdana leire masina India lengak na Manipur asi karisu leitana khalli panging jejanu panglei lejesanu chawkadan ba yate haibaromda asomdam thaduna thamlage khalhabra haiba Manipur gi miyam da phawalle national highway ani asi ningthina ngaksen bagi ngamdabagi housing ngamdab ngaksen bagi ngamdabadagi housing lambi asida cheliba miyoibana chanadaba seng amadi atai makhal makha kya gi problem sing pothok posin tawriba truck gari sing lambi paring ani asida ofri tawriba khulai paiba lalau lup singna namdana phabiraga niamlana tax labagi tabak chathari ngarang so Imphal Jiribam lambi paringi new kaifundai da Jiribam tegi seng puduna sanglak patata truck gari ani driver ani khulai paiba lalau lup amana nongbai chindon da phaduna pubike ngarang so Imphal Jiribam lambi paringi new kaifundai da Jiribam tegi seng puduna sanglak patata truck gari ani ge driver ani khulai paiba lalau lup amana nongbai chindon da phaduna pubike adabatin dabat tawdana Jiribam district police amasung kuntraga darok suba Assam Rifles ki combined team ani da combing operation chathaduna ngasi nong tiltek da kaitana kan bangamki asumna national highway ani asida chaliba gari driver singbo paning matam da fava launing ba paisa loba puning matam da phuba gari mai thaduk ning matam da thadok pagi thabaga se lisang sina sadharak liba asina sasan tawriba Manipur laingana national highway ani asi ngak sen bagi thabo paikat bangamdre loinana khwaidigi pangtaba laingak ni habdu ta pagum tawre Manipur ki lengak mafu oriba se minister na Manipur ki law and order aduki madik fare aina phong da law thokrabani tawbagi su hana congress na sahi tara manga Manipur ki lengak sasan tawringa da aduki madik Manipur ki law and order ki fibam phatabagi awaba saitheng kya Manipur miya da phangkiba dude ngasidi oidre abe yare aduba kari ki damak ta Manipur ki lifeline oriba lambi ani asida lai sariba khulai fai khutfu sing asi Manipur lengak na kari ki laksin bangamdribano Baralenga ki masing jamlaba lanbis na national highway anida lai chariba kulai pabasing asi control tawba ngamdriba asina takpadi aikoi masen hana zaru ana thadok pani haibada thoina lal hoidra aina khalle maramutun Manipur lenga na var lenga ta taksin duna national highway ani asi chap chanu mafung fana semkan nalaba amadi lambi asida apan ba piriba kulai paibasing asi mafung fana taktok tuna apan ba amata leitana gari chatok sasin tawba yana ba Manipur lenga na thaba pai khat pasung gane
ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯥꯡꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯁꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯐꯨꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯋꯥꯡꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ BJPꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯒ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ border nongmai kap nakre Indo Myanmar border pillar number 78 manaki more Sunrise ground ga mayokna patha leiba yumthang dhariba lebak Myanmar ge Namphalon kaitel maya dangasi nongtel pung 4 nifum rom tapa matam dagi auraga pongkai amarum nongmai kap na bagi makhol takre Nagalamarom dana bom pokhaikre Haigang police station na konba tarit suba Manipur rifles ki sangpham maya dalaiba MD Fakurudin kaupamiyoy amagi jonggi konthong da ngasi Nubidang pung 9 rom tabada bom ama langsintna pokahalamle thawdok aduda asokapandi amata yaukide aroibada content sing asigi maruiba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yangbiriba punamak pathagajari channel asina thomda kanarabadi subscribe to subscribe to birmoloinana like and share to busakawi ganu punamak po amakhana thagajari